Abashitsi rero murababona bamaze gushika muri studio zacu murabona baraberewe cyane reka tubasabe batwibwire tutarakomeza ibiganiro byacu. Jerome Rugaruza Mukiza ingabo y'icuma yacuzwe n'Imana muri kumwe nawe hano muri studio za The Voice of Youth. Nitwa Nyirahoza Immaculée Rugaruza The Voice of Youth murakoze cyane. Yes murakoze cyane ariko hari ibindi mwibagiwe murara aho mwavukiye kugira ngo abantu babamenye neza. Hari n'igihe abantu baheruka abandi kera bakazasigara bibaza se uriya ni runaka ariko mu bivuge byose kugira ngo babashe kuba basobanukirwa neza abo muri bo. Uko abanyamurenge bivuga njewe navukiye ahitwa Inganji mvuka mu murara w'abanyabyinshi. Hari abantu benshi uzubibwira bavuga ngo uri umunyabyinshi bakakugora ngo se uri umunyabyinshi w'abaki. Njewe ndi umunyabyinshi w'abanyabyinshi. Urakoze cyane. Nanje ndo umukobwa w'abagorora muzehe wanje bamwitaga Lazare ruturwa hano. Gusa nakwibariza akabazo k'amatsiko. Ese ko mbona muberewe mwajyanishije muri impanga muri kapo muri iki mwadusobanurira muri icyo kibazo murakoze. Murakoze cyane The Voice of Youth. Twabivuze mbere yavuze ko yitwa Rugaruza nanje mvuga ko nitwa Rugaruza. Yego turi kapo iryo ni izina ry'umuryango. Murakoze. Yes reka twinjire muri topic yacu y'uyu munsi ivuga ngo ni gute umuntu ashobora kurota inzozi akazigeraho. Reka rero tubwire umutumirwa wacu nadusobanure izo nzozi izo arizo hanyuma atwinjiza no mu kiganiro. Karibu cyane. Murakoze cyane The Voice of Youth kutwiyegereza muri studio zanyu. Amazina twayavuze kanongere mbibutse ko ari Jerome Rugaruza Mukiza ingabo y'icuma yacuzwe n'Imana muri kumwe nawe hano muri studio za The Voice of Youth. Kuko rero bisanzwe uyu munsi ho ndatekereza ko udasanzwe kubera impamvu z'ikiganiro naco kidasanzwe kandi mugiye kugezwaho n'abantu badasanzwe. Ahasigaye badukurikirana ndabakangurira cyane gutegera ariko kandi mufite no gushira mu bikorwa ibyo muri bukure muri iki kiganiro. Impamvu urubyiruko rutagera ku bintu bikomakomeye cyane nuko batarota inzozi ngo bazigereho. Izi nzozi rero tugiye kuganiraho ni inzozi zitandukanye na za nzozi umuntu aryama arushe ukaba warota ku rugero ukisanga uri perezida wa repubulika ariko udashobora kumenya igihe wiyamamaje, udashobora kumenya uwo watsimbuye kandi udashobora. Izo ni inzozi ntabwo ari bene izo nzozi turi buganireho. Inzozi tugiye kuganiraho bazita vision cyangwa se dream cyangwa iyerekwa mu rurimi rwacu. Kugira rero ngo tubashe kumvikanisha neza iki kiganiro twafatiye imfashanyigisho ku nyoni bita eagle mu cyongereza, aigle mu gifaransa cyangwa se inyunda mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge. Iyi nyoni rero idasanzwe igira umwihariko kandi ivanwaho amasomo atandukanye mu bibazo by'inzozi cyangwa se leadership. Igituma bayifatiraho urugero cyane rujanye n'inzozi niki nuko ariyo nyoni ya mbere ireba kure. Bavuga ko ishobora kurangiza ikintu inshuro 7 kuruta aho umuntu abona. Ubundi ishobora kurangiza kandi iyo ngiyo irakomeye. Niyo mpamvu bayifatiyeho uru rugero. Ariko rero ntabatindiye reka mbanze mbanyurire ku nshamake ayo ma principe 7 nihuta kugira ngo abihuta nabo babe bayafashe bayamire nk'ikinini cyo kwa muganga kugira ngo ejo izabaviremo inzozi. Principe ya mbere ni yihe iravuga ngo inyunda iguruka kure ija hejuru kuruta inyoni zose zibaho. Principe ya kabiri igira vision iri claire kandi iri précise. Principe ya gatatu iyi nyoni igira inyunda ntizipfa kurya ico ibonye cyose. Turaza kubisobanura turebe isano ry'aya ma principe n'iyi nyoni. Principe ya kane iyi nyoni ikunda
icyo bita tampete mu gifaransa cyangwa se storms. Iyo habaye impinduka z'umuyaga z'ikirere, ibicu bya bindi abantu ibihuha n'ibindi bahunga bakibaza uko babigenza bikabayobera, aho ngaho iyo niho izi imbererwa neza. Prinsipe ya gatanu iravuga ngo iyo mbere y'uko ikunda ibanza gutesitinga. Iyo niyo kamere yayo. Before trust it test first. Iya gatandatu, inyunda igira uburyo budasanzwe bwo kwigisha abana bayo kuguruka. Prinsipe ya karindwi ari nayo turangirizaho, iravuga ngo ibigenza gute iyo ishaje. Ni ukuvuga ngo muri izi ntambwe zirindwi niho turi bukure amasomo turi bwige mu gihe kigufi cyane kitarambira abadukurikirana. Ntabarambiye rero, reka twinjire mu masomo yacu y'uyu munsi. Twasanze inzozi ari umwihariko w'umuntu. Ikindi kandi uwazirose agomba kuzigira ubwiru. Ubwiru ni iki? Ni ukubigira nk'ibanga. Ntube wapfa kuzandagaza ngo uziganirize uwo ari we wese n'uwo mudahujije. Rero niyo mpamvu twasanze ko prinsipe ya mbere iravuga ngo iyi nyoni y'inyunda izizamuka igasiga abo hasi, igasiga abo batari ku rugero rumwe, igasiga ibishobora kuyikurura, igasiga urugomo n'urungano nabo mbese na bene wanyu. Reka noneho dushire no muri paranteze mbibutse mu biblikema, kugira ngo ugere ku nzozi zawe, ugere no ku mugisha wawe usumba iyindi migisha yose. Mwibuke ko Imana yabwiye Aburahamu ngo bizaba ngombwa kubanza kwimuka, ukava hano mu gihugu cyawe ukaja mu kindi gihugu nzakwereka. Kwimuka rero ukava aho uri ukazamuka cyane nk'inyoni y'inyunda ukagera kure, ni prinsipe ya mbere ishobora gutuma ugera ku nzozi zawe. Ni ukuvuga ngo rya yerekwa ryawe ugomba kurigira ridahungabanywa n'ibihe. Hari abantu benshi bashobora kugira iyerekwa, haza ibihe runaka akavuga ngo ndabona ngomba kubanza ngahagarika kuko sinzi ibishobora kuba ejo. Kubera iki? Ndabona wenda ikibazo cy'umutekano caza, nkabona ikibazo wenda cy'abana bataragera. No, ico gihe uzamenye ngo izo nzozi ntizari clear. Niyo mpamvu rero bivuga ngo iyi prinsipe ya kabiri iravuga ngo izo nzozi zigomba kuba ari precise. Haba mu mvura ukaza wumva ko izo nzozi wowe ntaco zigutwaye, ugomba kuzinyagirana. Wazinjirana mu buroko nka kujya kwa Mandela ukazisegura, amaherezo nyuma y'imyaka 27 usanga zitarataye igihe. Tuje kuri prinsipe ya gatatu rero, cyangwa nimba mwumva hari baryoheye mwambwira ati muzehe tugaruriye bukeya kuri prinsipe runaka. Yego, iyi prinsipe ya kabiri nanje ndumva iraryoshe cyane, hari ico nakunganira. Yavuze ko ari ukugira iyerekwa rigaragara cyangwa iyerekwa rihamye, iyerekwa ridahinduka, arizo za nzozi bavuze. Icyo nshaka kubyunganiraho bikunda wenda kuba ku bantu benshi uko ngenda mbibona mu buzima, hari igihe umuntu abasha kudizayininga nyine icyo kintu akagitekereza akavuga ngo iyerekwa rya enjeniyeri, akamenya aho ashaka kuja, ariko yabona abandi batangiye gukora ibindi ko biracamwo,
akareka bya bindi byiwe akakurikira ba bandi bafite ibintu bihabicamo. Ico kintu rero ni ikintu numva kimugaza cyangwa se kideviya iyerekwa ry'umuntu. Ico gihega ngize nkunganire ni nkaho abasuye kandi gutangira kandi imyaka yiwe yo kubaho idatangiraga wa munsi yavutse. Nze cyane ndibuze kubazaho umuntu waduhaye ikiganiro Padroy mukanya hari ikibazo ngifiteho ariko nunganiye kuri iki ngiki mu maje amaze kuvuga kijyanye no ko umuntu ashobora kuba yarafite vision ariko yabona kana kaciye muri umurongo akamukurikiza. Uwaduhaye ikiganiro atubwiye neza ko inzozi igomba kubishikamye, igomba kuba ari ikintu kirekire kiremereye usiga ibindi ku ruhande. Wa muntu rero ubona kanaka yaciye ahantu urugero niba narize lo ku rugero nkabona akazi mugenzi wanjye yarafite plan cyangwa mu nzozi ze zo kuba doctor yabona mbonye akazi agahita reka ya faculty arafite kwiga agakurikira undi mu by'ukuri nta inzozi ze nta nkaho yarakiri mu kigare ntacyo yagera bisaba ngo wimenye. Yatubwiye ko inzozi ari unique, wimenye umenye ngo niki nshaka kugeraho, numara kukimenya bizatuma ubimpumyi cyangwa wima amatwi ibindi byose ufokasinge ya dream yawe. Murakoze cyane. Ndeka mbe kubaheza akantu bita bracket cyangwa se parenthèse. Parenthèse ya mbere njewe kugira ngo ubu nyine ndabaganira ndi hano muri Australia. Nza nibuka ko muri mu kwezi kwa 10/93 aribwo bwa mbere nagishije papa umzara inama yo kumwira ngo njewe ndashaka kuva hano kubera iki ngende kure kuko ningera kure nizera ko ariho muzabaho neza. Yangurishirije inka malheureusement ngiye gufata indege Bujumbura nico gihe perezida waho Ndadaye apfuye aturahunga ariko ako kantu nari ngacishiyemo ikigaragaza nuko na dreaminze izo nzozi nta bantu benshi iwacu barazumva. Ndavuga abo twanganaga nabo twari duturanye ariko data kuko yankundaga cyane cyane murabiza abavyeyi bakunda abaherezi babo niyo mpamvu bitamugoye kubyumva. Ikindi kandi dukurikije iri somo biravuga ngo inyoni y'inyunda ireba inshuro zigera kuri 7 kuruta izindi nyoni. Cyangwa ikareba ku birometero 5 ikaba yapika akantu. Hari nabandi baza bavuga ngo birometero 150 ariko sindabisoma ahantu ariko 5 byo bifite precision. No kuvuga ngo nawe mu bana banyu mwese abo muvukana abo mungana abanyeshuri ugombaga kugira inzozi zikuze inshuro 5 izabo bose. Niyo mpamvu ushobora kuzimara n'imyaka 50 zitarahinduka. Principe ya gatatu iravuga ngo inyunda ntizirya icarico cyose ibonye cyangwa se ikintu kiboze cyangwa imitumba. Nza nibuka mu masomo ya sociology baza bavuga ngo you are what you eat. Ibyo urya nibyo biguhindura kuba uwo uriwe none. Ni ukuvuga aho harimo igisubizo cya kibazo wabajije. Kurya bifite insobanuro nyinshi. Hari igihe uzabumva bavuga ngo uriya muntu ngo yariye ruswa. Ruswa ni amafaranga asa n'ayandi. Ni inoti zifite numero kimwe n'izindi. Ariko intention na manière uburyo wayaherewemo niyo mpamvu agira izina ribi rishobora no kujana mu mugozi ukabifungirwa utanafatwa kikaba ari cyaha wibitseho. Ni ukuvuga rero iyo bavuga ngo iyi nyoni ntizipfa kurya ikintu icyo ari cyo cyose ni ukuvuga ko nawe ugomba kugira umwihariko wo kutakira igitekerezo cy'uwo ari we wese. Kurya ni ukugira gute ni ukurisivinga from outside to inside. Ni ukuvuga ngo hari ibyo ugomba kwirinda nimba ufite inzozi z'umwihariko ukamenya ngo tugomba kwakira icyo ari cyo cyose kivuye hanze k'uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose. Tizi ikintu kiboze. Ikintu kiboze gisobanuye iki? Gisobanuye ko kiri muri pasi ni ikintu cyataye garanti. Ugomba kuza wicara uri updated ukumva ko ibintu byose biri none. Hari abantu benshi usanga bakavuga ngo kera nari nkomeye ngo nagaza ngira gutya, izo ni pasi.
ibyo nibyo kujya wariye ico gihe bitakugirira akamaro kuri none. abanyamurenge bazabicaho umugani ngo nari umugabo ngo ntizihabwe intebe. ni ukuvuga ikintu cyose cyatambutse kiba cyaratambutse nyine ntikiba kiriho muri uwo mwanya. Sinzi nimba hari undi nawe wagira icyo atunganiraho kuri iyo principe ya gatatu, cyane cyane ivuga ngo tutagomba kwishimira ibyo twacivinze bya kera. Yego twabyigiraho habaye hari amafuti yagiye akorwa mu buryo bumwe kugira ngo, ariko kandi ntiwabyiratana uvuge ngo urabyishimira. ariko izindi nyoni niyo byasanga wenda ari inka yapfuye ikamara amayinga abiri, uzusanga ivyiyoni bigihabiza gutora amagufwa. kubera iki? bigendera hafi bigakunda ibintu bibe, ariko inyunda ikunda kwiyaranja igafata ikintu kiri fresh. nimba ari nundi wayihiza akayica ari y'uwo munsi sawa, atari y'uwo munsi igomba kwiyaranja ikacifatira cyonyine, nimba ari inzoka, nimba ari yindi nyoni, nimba ari donc iby'uwo munsi. ni ukuvuga ngo niryo somo cyane, inzozi zawe zigomba kurerwa n'ibintu by'uwo munsi. tuvuge ku rugero hari ngiyi cyanditswe mu Bakorinto ba mbere ibice 14 ku murongo wa 34 havuga ngo bagore bacecekere mu materaniro. ni ukuvuga ivuze ngo abagore ijambo ry'Imana riravuga ngo abagore nibaceceke mu materaniro. Paulo yavugaga amaze gusanga ubwo nimba ari interpretation atarize neza amenya ngo impamvu Paulo yandikiraga Abakorinto ba mbere ico yashakaga kuvuga kugira ngo abagore baceceke ntamenye icyo ari cyo. iyo rero iyo ugiye ku ishuri wiga eske Paulo yabivuze abikuye kuki, noneho umuntu w'iwacu abivuga gusa akabisoma yarangiza akicecekera. noneho icyo gihe ntamenya eske Paulo yabivuze abwira abo badamu nibaceceke ashingiye kuki. icyo ni ikibazo rero. ni ukuvuga ngo Paulo yabivugaga ari uko abadamu bageraga hari akajagari i Korinto, hari akajagari mu rusengero. bagera mu rusengero abagore bagahaguruka kama yiha ijambo akavuga ugasanga barashakuje. noneho garababwira ati nimuceceke.